Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KSU Makerwat Circle hinden kasngi kakaknyo tereng kalahir jurip ya ka Makerwat CHC hakabayday berkajiman kre ya ka klam COVID kat kendai dan marka jingkyu stad jong kenya jingpang COVID kat kendai hapok ka distrik. Hakani ka jinghir jurip ka sang klalap bat saki hador ka jinglek terti jong kani ka jaka ajing sumar ya ka bam kadi hakababun na kipa-iba na kapol sa kapor kijo ujor sa kaseng halor ka jingbam biang kabam ikibat tiapang hakani hospital. Kumta na kaliang KSU kelakan tujur ya katanat kakot kakia bahkan penbiang ya kebam kadi kenami kendu jing hakwi pat kaliang kaseng kelapin pau ya kajing sokemen hakajing ekran badu Dr. WL Nari District Surveillance Officer hakabayday berkajing penkre ya kaklam COVID kat kendai hakani kajaka ajing sumar badulai turu baka district kedan kajing kerman banjob ya unu kanyang jingpang namar kumbakalong menta keladan kitar nadu ki oxygen tank ki ventilators bar ki jingtia ya ki bayo unu kanyang jingpang bar ki ki jinon kam. Karena kalian jengi kumka KSU Makerwat Circle ngilayo bani kendu akan dikasih bani jengok ya ka Makerwat CC beliau banyak kendu di Dr. WL Nari beliau banyak keren beliau di jubab nai kebai letu berkecing pekrek hakabedi berka ni ka jinjian kata COVID-19 lihat cek bahasa kemat buat ni sengok kumenru ban ong ba namar ketum kejing keren kejing ibu doktor pau kadang kejing kerman ke distrik kejongi namar batat bagi tiap kita ki bagi kejing penkrek nam ta banyak kun ni ka klam ki lihat cek buat ni layak kejing tib bah kan ke distrik kejongi mentah ki ladon arteli ki ventilator ki oksigen tank sekadang ke masau pau beli yang ta idon ru ki jungtia ta corona center ke san pau teli ndai kai ke ba ke jingmi nak ni ke jing keren kalong ka bakam ka pendia ini kalong ba hari mengile jungtip ba nak kalian jung Dr. Nari waban bat lai sau teli ki kam waban be yakini ki kam ki ba undon syuk wat kapor yala de ban sampai teh kabede bat ki kejing operate ya ka ultrasound ru di Dr. Narihi ban le katan rai kai ke juba ko ngiyo na kalong ba umdon por mar bo ban be kabede bat kini kam kabede kini COVID-19 nang ta ki wipat ki kam ki bede kani kalong ka baya penbit penbiang na kabata ki kani ka vaksin ka barang yat syat mata ka distrik jongi te kata kade kawe ke ba kam pendok mesin pindiat namar ba niui uwe breu labat saw santeli kikam namar don iwe pat ki doktor ki bala te kae kejing yui kejongi kum kaseng kalong ba ka sarkar ki babun ki khap hi ka pha ya kita ki doktor ban fakuli ka government quotation ke baki ong te hendai kini ki doktor ki babun sin hi kumba ki kwa kam reki doktor ki bahaban lek private kwa kam reki myo kata quotation ka sarkar tikane kalong ba kumsi benta bangin pen pau ka sarkar ba kadai ban napet ban pha ek ki bru ki ba tranghok ban sakri kam kum kita ki doktor yang sarkar andre bakum ka ni kapor ni ai ka keju kapor ka jing ai musim na ka benta ka health department ko Makerwat ka ba kanang ya sapang banang penkret namar ngibla bantip lasai lasingi hadukat no katiu kani ka klam ko ka distrik jongi namar mentahi ru ni sngo bakidang bun ba ki kes ki banang kiu tenrei ni ai musim ya ki nang trei jong ka health department ba kidei ki ba dutia dudam na kamta banyak kun not dikenal ka distrik jongi kan light na kani ka klam te na kalian jongi ni ai ka jing yarok bangi ai ka jing ai musim bangi nang trei lang ru ban persentu lai kalong ki pajba ya ki nang snong hi bangin na trelang bat hel department kana mengelak banyak kun ya kani ka klam COVID-19 laduna tedu la asli untuk ngat jadi hadu mentang pokoknya kesantai dalam dua patient yang MPN cisni dan MPN cisni di perlu kamar oksigen dia tembak di ada 4 oksigen masa itu PKK banyak ada neng oksigen di ada 4 nama tim pokoknya kesantai Idan siap mbak, sampel 550 bed, mah pok corona case untuk Makerwat, mah hari ini kan corona case untuk idan dulu dia,
Ki oksigen cylinder tu berapa ki setiap tak kira terutama oksigen cylinder megalian mentaru era yang song bisi menta commercial secretary DHS ki MD yang kiloistik lah guna oksigen yang sokaru pak pendiam oksigen lain di distrik dalam perang iba kami discussel sa West Karu Hills pak Jenti Hills kita ki oksigen plant kira bagi aman di distrik kita oksigen plant makoi ini pengidam dunakis de kenangnya yang contoh yang saya kini ki tayo ki benar-benar dia ki oksigen rendah dum tak apa makurat kini ki type B ni dan hadu sopo terima ki bahem rendah dan sopo terima yo men khat terima singi saja nyepan ni suatu barang yang sadon kam inang pan ni yo khat terima men singi saja ni dan tamat ki type B pat rendah ni dan hadu ida lain patri itu berkamalan itu berkamlang handi ban transfer question General katapan impat suhun tentang apaan suki oksigen konsentrator. Mun oksigen konsentrator kiri mesti tiba wi oksigen tak basu plok akalai. Itu kiri manual. Dan impat kali basu plok akalai ke kam lain asal boleh pak, boleh kam merah. Jadi kam dunia juga nama kasutan ikan ikan air atau ngirim mesin ke konsentrator. Jika tu midan mentah sentring nggak ada baru kata. Ini lah, yo yang mensatri sentring lah yo yang oksigen konsentrator. Di sini ada empat oksigen, no. Jadi maksudnya kalau ini ke ventilator ni lah ventilator. Nama apa? Ke oksigen yang dilakukan dalam type C, kategori C atau kategori D patient. Kategori C patient ini kebadan kamar oksigen. Kategori badan oksigen. Because ada penelitian sampel kategori badan oksigen. Especially di market yang kategori COVID badan kamar oksigen. Dan ini rambut asal nomor ini babon kes kita itu asymptomatic kategori A dan B. Jadi kategori C dan asal region ya. Teka ventilator ni lekoi ventilator mis one bed. Kadang sekoi budget lu ventilator kalau portable ventilator. No. Jadi asli ventilator koi bahaya ko budget. Ngalor ka ventilator ni dan sekini ki baita. Baita berkiri ki non invasive ventilator. Kiri ventilator ni tambah pindik di mesin bahaya. Jadi barang di oksigen masih tambah kiri ventilator yang ki non invasive ventilator kamret. Kita ni dan artery. Kita iba pastan baik apa corona care center. Kita hindi na diyan ki ambulans su ila tani ki ambulans santri kita ga government ko makurat lo kita santri ki ambulans government ahli private ambulans ila requisition misalnya requisition kan atau sudah lu lari kita requisition kita dapat ini karena ko lu ngidan tang ki ahli ki government ambulans bat ko private ambulans jadi kita iki bengilayo ni home isolation kit nama kini ni bro poster ko karena pada sini ni ai ko ka home isolation kit kita wai kita kelas oximeter kita ki ban fani bro kita wai ban ki ban sumar hi kan home isolation kita tinggi lah indang supply man ki poster ni nang ai ka pemerintah tinggi itang iwi ba dan symptoms bang ira ko corona case pang iwi de kita iwi ba kile home isolation tamen sini lu i encourage home isolation ada kidan kaya kebagian besar ni ai encourage home isolation nama ba kila ada kisah corona case tak tak psychologically ijangan ada yang sel de ka hamta nama ba ni iba kita semua kaya Rada ibiang ke isolation yang home isolation ba poster kabiang isolation yang kalau kamjam kampuai lada kita dibagi hasil hajam dia kabam hajam di kami tu ketat beliau ketika psychological di go into depression kaba ketat aduh tang mana kini macam tayo dan gue kau hoti berang saya kalau dia dah selesai dia berang ya macam senang lu apa veterinary hospital lu mana senang ni sini bos selesai bio hospital di kita ngimpa pada naka corona nya dia kata psychological depression ni anxiety problem kata ini kita home isolation provided lah kabiang ka Jakarta batin ni siapa yang isolation di part zonal mesti sector of seven PKI bagi asya kalau yang kaya ban home isolation kabiang yang kita separate toilet yang normal kaya apa toilet ini beruse baju di room dia belum separate jadi tik si kamar kalau ada kita di problem bagaimana dan belum kita kamar dan separate toilet tinggi yang terus besar corona center kita di quarantine center begini nak kerja pun ketika mau nulis kita nak kerja ke quarantine center pada kita kan mengibu poster lah poster ini ibu poster tu alun
yang mutas pidan di satu daerah kita madan sestan. Kat mengira ni lehim nama kota apa nyibat tu kikis in wan puno. Marakat majority tadi di home isolation. Hadun tayo kat mengira home isolation ipai tempat dan spread home isolation. After layo posted kubrio kan. Ipai nyindan sental sindan bagi niki asa bagi CCMC long dari ke. Jadi cek baik apa ada di jam pertuanan. Depan kita di niki tayo balali after migrant dengan problem tadi niki returnees ruan di migrant labor. Itu tinggi jenjang nama pas kadang kita berkia jam kuanti mas dep pem time bosuran nong jadi mas dia posted di pet asa sampai tempat tinggi lah terkam berkia sekarang ya akan ada decision buat polis buat rakyat tu mina amma ini ada kes kita ke polis sekarang ya investigation ini kita dulu kita pet kita namping dulu mengut kita positif ngira track kita mah kita tidak asal kita lihat kita polis department kita sini kita kamu jom pilih kita dari mentah bahan ada bak pilakang ini kita border trade yang border trade lagi lah ini di cuma belum ini migrant labor